Nshimire mwe mwese mwamaze gukora subscribe kandi n'abatarayikora mu gifungura iyi video mwibuke gukora subscribe, ni ingenzi kuko amakuru dutangaza yose ahita bageraho gatanu ku kandi. Kayumba Nyamwasa i Kinshasa mu mugambi wa Tshisekedi wo guhungabanya u Rwanda. Kayumba Nyamwasa aherutse i Kinshasa muri uku kwezi kwa Nzeri 2024 aho yahuye n'abayobozi b'umutwe wa FDLR mu bikorwa biri mu mugambi mugari wa perezida wa Tshisekedi RDC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru yize wagera ku gihe nuko muri Nzeri Kayumba yakoreye urugendo i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahura n'abayobozi batandukanye b'umutwe wa FDLR nyuma y'uko ari hashize igihe perezida Tshisekedi atangaje mu buryo bweruye ko yiteguye kwiyunga n'uwo ari we wese wagira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayumba washinze RNC niwe wagize uruhare mu gushinga ihuriro rya P5 rigizwe n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iri huriro ryahozemo imitwe irimo nka Amahoro ariyo bita PC mu magambo y'impine, noneho tukagira na RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDU inkingi ya Ingabire Victoire ndetse na PS imbera kuri igice cya Mi Bernard Ntaganda na PDP Imanzi. Gusa kuva ryashingwa ryagiye ricikamo ibice kubera ibibazo binyuranye. Umutwe w'iterabwoba wa LUD urunana wagabye igitero i Musanze muri 2019 kigahitana inzirakarengane z'abaturage 14 warushamikiye kuri iri huriro. Amakuru yizewe avuga ko hashize igihe Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire ya hafi na Afurika. Theoneste Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo na Alphonse Munyarugendo ubarizwa muri Mozambique. Muri iyo mikoranire na FDLR, Kayumba Nyamwasa afashwa bya hafi na Etienne Mutabazi nawe wahoze mu ngabo za Habyarimana. Mutabazi yigeze kuba umuvugizi wa RNC muri 2019. Mutabazi yanabaye muri komisiyo y'amategeko n'imyitwarire mbonerabupfura mu mutwe wa RNC, ndetse muri 2022 yigeze kumvikana avuga ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda. Bivugwa ko kandi ko umunsi ku wundi Kayumba Nyamwasa avugana na Majoro Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa FDLR muri iki gihe. Muri iyi gahunda nshya ya Kayumba, Misago ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR ndetse niwe ugira uruhare mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uyu mutwe n'ubwo gukusanya imisanzu. Munyarugendo ukorera ubucuruzi muri Mozambique ni umugabo winjiye mu gisirikare cya Habyarimana mu 1989 kimwe n'abandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda. Abarezwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Azwi ku izina rya Kwita Monaco Dollar. Avuka mu yahoze ari komini Satinski mu ntara y'Iburengerazuba. Ava indimwe na Col Anatole Nsengiyumva wahamijwe ibyaha bya jenoside. Mu 1994 Munyarugendo yarashinzwe ikoreshwa ry'intwaro nini mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Yanabaye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Preto. Urugendo rushimangira umugambi wa Tshisekedi. Urugendo rwa Kayumba Nyamwasa i Kinshasa rushimangira umugambi mugari wa perezida Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko yigeze kubitangaza ubwe mu Kuboza 2022. Tshisekedi yagize ati abanyarwanda ni abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Kuva icyo gihe yarushijeho gukaza imikoranire n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Ahera ku guha intebe umutwe wa FDLR, akomereza ku bandi
bahunze igihugu nka Eugene Richard Gasana yemeranyije na Gasana ko aba umuhuzabikorwa w'abantu bari muri gahunda zigamije guhuza imbaraga no kunga ubumwe mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko hashize iminsi mike hagiye hanze inyandiko yo kwa 26 Nyakanga 2024 yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi Anthony Ngizo Kamore, igaragaza ko leta ya Kinshasa imaze igihe mu biganiro na guverinoma ya Nigeria kugira ngo yohereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Abanyarwanda 6. Abo ni abakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyizweho u Rwanda ICTR. Bamwe muri abo bafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bakatiwe ubwo bahamyaga uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bagizwe abere, barimo Sagahutu Innocent, Nzuwonemeye François Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse, Ntagerura André na Zigiranyirazo Protais. Aha abantu bari bakomeye muri leta ya Habyarimana yateguye jenoside. Muri bo babiri bahoze mu nzego nkuru za gisirikare nka Major François Xavier Nzuwonemeye wari ushinzwe urwego rw'ubutasi bwa gisirikare, na Kapiteni Innocent Sagahutu wari umwungirije. Zigiranyirazo uzwi nka Zede yari muramu wa Perezida Habyarimana, akaba musaza wa Agathe Habyarimana. Kori Nteziryayo we yayoboye ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare mbere ya jenoside, Military Police, abaperefe wa Butare, mu gihe Andre Ntagerura na Prosper Mugiraneza bahoze muri guverinoma mu gihe cya jenoside. Aba bose nibo Tshisekedi akomeje gukusanya kugira ngo bagire uruhare mu guhungabanya u Rwanda. Habimana Jean d'Amour mu makuru atamuye. Mwibuke gukora subscribe ndetse tubane mu bikorwa bigiye bitandukanye.